Efangele ka fa e kwadilweng ka teng ke Mareko. Mareko kgaolo ya 11. E rile ba atamela Jerusalema kwa Bethefage le Bethania fa thabeng ya Diolefa. A roma barutwa ba gagwe ba le babedi. A ba raya a re, yang kwa motsaneng o le lebaganyeng nawo. E tla re lo tsena mo go ona, lo a kofe lo fitlhele eselana e golegilwe, e iseng ke ipalangwe ke motho ope. E gololeng, lo itsise. Fa mongwe a ka lo raya a re, lo direlang jalo, lo re, Morena o a e batla. Me o tla kofa a e busetsa kwano. Ba tsamaya. Ba fitlhela eselana e golegilwe fa mojako ka fa ntle mo mmileng. Ba be ba e golola. Bangwe ba ba emeng teng ba ba raya ba re, lo dirang fa lo golola eselana? Barutwa ba ba raba jaaka Jesu a ba laetse. Me ba ba lesa. Ba isa eselana kwa go Jesu. Ba baya dikobo tsa bone mo go yona. Me a e palama. Jaanong batho ba bantsi ba ala dikobo tsa bone mo tseleng. Ba bangwe ba rema dikala mo ditlhareng. Ba diala mo tseleng. Me ba ba eteletseng pele le ba ba setseng morago ba tlhaba mokgosi ba re, Hosana, a go bakwe yo o tlang mo leineng la Morena. A go bakwe puso ya ga Raetsho Dafita e tlang. Hosana kwa magodimodimong. Me Jesu a tsena mo Jerusalema. A ya kwa tempeleng. Ya re a sena go sekaseka tsotlhe, a tswela kwa Bethania, ka e ne e setse e le nako ya maitsiboa. A na le ba 12. Ya re ka moso ba tswa mo Bethania, a tshwarwa ke tlala. Me ya bonela mofeiye kgakajana kwa pele o na le matlhare. A fitlha teng a re, e tla re gongwe a fitlhele sengwe mo go ona. Ya re a fitlha fa gona, a se ka bona sepe fa e se matlhare fela. Gonne e ne e se sebaka sa difeiye. Me Jesu a tswa molomo. A o raya a re, a go se nne ope yo o tlholang a ja leungo mo go wena, le ka bosa khutlhing. Barutwa ba gagwe ba utlwa. Jaanong ba fitlha mo Jerusalema, me a tsena mo tempeleng. A simolola go lelekela ba ba rekisang le ba ba rekang mo tempeleng kwa ntle. A menola ditafole tsa ba ba ananyang madi le ditulo tsa ba ba rekisang maphoi. Me a seka a letlelela ope go ralala tempele a tshotse sepe. A ba ruta re, a gago a kwalwa gatwe. Ntlo ya me e tla bidiwa ntlo ya thapelo ya ditšhaba tsotlhe. Me lona lo e dirile legaga la dinokwane. Baperesiti ba bagolo le baitse dikwalo ba utlwa. Ba be ba batla ka fa ba ka mo nyeletsang ka teng. Gonne ba ne ba mmoifa ka batho botlhe ba gakgamaletse thuto ya gagwe. E ne ya tle e re go le maitsiboa, a tswele kwa ntle ga motse. Jaanong ya re ka mosophakela ba feta, ba bona mofeiye o omeletse go tloga kwa meding. Fo Petro wa gakologelwa, a mo raya a re, Rabi,
bona mofeye o o hutsitseng o omeletse. Jesu a ba araba a re, nnang le tumelo mo Modimong. Ammaruri ke lo raya ke re, le fa e le mang yo o rayang thaba e a re, manologa o itatlhele mo lewatleng, a sa belaele mo pelong ya gagwe. A dumela gore se a se buang se tla dirafala, o tla direlwa jalo. Ke ka moo ke lo rayang ke re, tsotlhe tse le di kopang, lo rapela, le fa e ka nna eng, lo dumele gore lo di amogetse, mme lo tla di bona. E ne e re fa lo rapela, lo eme, lo itshwarela yo lo gopolang molato wa gagwe, gore Raeno yo kwa magodimong le ene a lo itshwarele ditlolo tsa lona. Mme fa lona lo sa itshwarele, le ene Raeno yo kwa magodimong ga nke a lo itshwarela ditlolo tsa lona. Jaanong ba fitlha gape kwa Jerusalema. Ya re a tsamaya mo tempeleng, ga tla baperesiti ba bagolo go ene, le baitsi dikwalo le bagolo ba morafe. Ba mmotsa ba re, dilo tse o di dira ka thata efe? Gongwe ke mang yo go neileng thata ya go dira dilo tse? Jesu a ba raya a re, ke tla lo botsa lefoko le le lengwe fela, lo nkarabe, mme ke tla lo bolelela thata e ke dirang dilo tse ka yona. Kolobetso ya ga Johane a e ne e tswa kwa legodimong, gongwe mo bathong? Nkarabang. Ba akanya mo go bone ba re, fa re ka re kwa legodimong, o tla re, mme ke ka ntlhang fa lo ne lo sa mo dumele. Mme fa re ka re mo bathong, foo ba be ba boifa batho, gonne botlhe ba ne ba kaya Johane moporofeti tota. Ba araba Jesu ba re, ga re itse. Jesu a ba raya a re, foo le nna ga ke lo bolelele gore ke dira dilo tse ka thata efe.